Pemirsa arus balik ring terminal tipe A Mengui Tani, Mengui molihang uratian khusus saking Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Badung. Penyatusan penumpang sane jaging ranjing ke Badung, ngelintangin jalur darat ke Turaksain. Kasatpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryadana Mausang, baik ketandane nureksain majeng penumpang sane tedun ring terminal Mengui kantos ring awu kupungkuran. Ring tanggal 10 Mei kepanggih 6 bus saning ranjing terminal untuk penumpang mekata langkungan 700 diri. Para penumpang inucap raris ketreksain indik piranti identitas kependudukanipun. Kewawohin pet prade kepanggih pemudik sane nenten medue KTP, pacang kecen gala untuk nguning ngayang penjamin utawi semeton ipun sani menang ring bali. Untuk selanturnya nih, semeton duktang inucap kedadosang penjamin kejangkepin surat pernyataan. Nanging yening ipun nenten medue semeton ring bali, raris pacang kewalian kegenah ipun. Dane taler mausang penumpang sane rau ring terminal Mengui tur nenten medue identitas miwatu tujuan sane janten, mejanten ipun sareng penjamin pacang kewaliang. Napi male ring warsani mangkin pacang wenten penincapan pengeroh duktang ke Badung. Tios penuriksain becek genang ranjing, Satpol PP Badung taler pacang nyelahin ring desa kelurahan sani medue penduduk pendatang. Sidak inucap nyangkupin larapan nureksain piranti administrasi kependudukan miwa riwayat kesehatan duktang. Ring tengahin kahanan COVID-19, tios kepatutan kejangkepin KTP, duktang taler patut medue sertifikat vaksin dosis ketiga. Yening durung pulih vaksin booster, radis kegentosin atau piranti hasil PCR negatif. Perwata Bali Pos.